Omukoro gwo kushoboza birugiro mu buzo bya Muka ahabwa district ya Mbarara ahabwa umwaka 2025 gwakorwa hambuga nkuru za district ya Mbarara aharka mukozi. The second is Rwanyamahembe with 146 in first grade, 300 division 2, 84 division 3, 121 4, 49 ungraded. Ahabeje 1555 abashitamire buzu bya Muka ahabwa district ya Mbarara abeje 28 bakizira mu idari yo kubanza rukagi 13 bizira mu idari ya kabiri bina 39 bizira mu idari ya gatatu rero rukaga mwenda bizira mu idari ya kana rero 298 bijabatine grade yona kandi na 8 tubarabuzi. Of course nko kumoka etura nebiri yo kugeza kureba ngo abejaba betebekanise kiri kumara so far ntushemererwa ahabo kuba performance already neyoreka ngutwaza kwika PLE exams ibintu nibiza kuba biri birungi performance neza kwiyongerera kimwe twareba habatungire you imagine umwana akashoma imyaka mushanju yona atikiye ikaha ahashamushanju yatahana busha n'ikintu cyo busasa hawo kureba ngo umuzira katamusente umushomesa tukumanya akari mu kibina umwana akashuma ahabwenshi nayihayo you aha mukorogo government yashobora kufayo kutungura bibwegese ngo kweri kufayo kureguza sente za PDM. Yes, PDM is good. We also want the future. We have to look for the future. Amashomero entebekanisa yago egira timetable mweno ntubantu wenda ngo nanako kuba uri muzire uyu no mwana umuka yawe urebe ngo wamuhereza ki timetable uyu no mwana ukuzo kubuzwe cyamujana yiwo mutebekanisa izote tuwamhabwire yasibuke mbuzi yarisa kiyarga yaza kuhinga injura ngiye guire hati bo bagenzi be kuriya bariyo basho bariyo bataho buryo. Omuganda muri Banda municipality abeje bakozere kubebuzo bya Muka kandi abashomeza hanshongeji nibagishirira abazire abeje 2026 ukorwa mu mashomero nkaga na mwenda no bashamire buzo bya Muka kandi bishati 15 biziro mu idari yo kubanza rushanja 31 biziro mu idari ya kabiri ndero binashanje na babiri biziro mu idari ya kashatu kandi bitani 16 bizira mu yu nderi 17 barakozere musambari ukugakozere gakozere kubi kurungi konka bigambirwe nk'ibyenderwa bya Muka kuba kuri kwenda kugira ngo kucekinga areas ezirumu aho ku improvinga ezirumu kureba gap size kuba ziri nitekateka ngo obutikina keire ndandeze rizase zashobora zibasa kuja kutuyambaho ku improvinga hako bataboneye mo especially nka science nka subject yako twashanganira gingenyuma yehererukire social studies then hasigara no kumaintainingana no kuimproving results ezo. Yes, yakasonda twichirizane you have checked yourself now uziyoreka ngo wakingachi u na x wabo inaba x report them before time so that we are aware in school x there is this gap. aha kugwa kwa beji bakuru bamashemero yakwegekirira abazire abatari kwatera habeje mu kushoma kwabo kwabanda abazire nabatekateka ngo abana naba mu 7 no sanga umwana ari mu ishomero tayine uniform tayine bitabu tayine kacumu tuzagaruka mu byaro tureba bwenshi abana batakozere kurungi kandi abana abinji abatakozereje bine challenge zo mu makagawo especially nk'abazire batakosa supporting abana kubahereze bikwato bikumara no kubahereza byo kurya bitu nk'abashomeraga byo mu cyaro karwo bizi primary school no mwanya gwona amashomeraga yongereye mu cyaro shanga abana nibije batarire ubundi abashomesa bonka nabo kuteka mamani. Aha wa TV West Susan Chelsea na Timothy Mushaba muri Banda.